Kanyang laki din! Among friend, nakaragrag sakak man ita. Anya ay mat makagapoy ti dayta kinaragsak mo. I-share mo mat adi. Amom ka din ni Rudy? Jay ibagbagak idikan ka a crush ko. Jay driver ti van. Rudy? Unman, jay gwapo a driver ti Baguio Vizcaya. Hamukon. Wen, malagip kon. Apa iya? Pawagar-arom kanya. Anya? Un friend, ay no, naggwapo talaga ni Rudy. Kan saan lang ang adayta? Malaksid iti kinagwapo na, ay kat na singpot pa'y. Kan kang runaan na, adda apil na. Ali, at dayta ka man ako nakon. Mainlam ka manen. Asino nga'y mat nga minti saan amainlaw iti kaskan kwa na. Ay no, nagtaraki ko naman. Makapatin nagitipan ti ako na dati kinatar na. Awanin ti makagapo, tapno pabayagak pa'y ti panagdaton mo kanyak, Rudy. Ha? Anyat ka't masawen? Kaklo na kun ati panagayat mo. Ha? Kasta ka di? Ay na, agyaman ako na pilang. Tay tuyan daal daw ang bayang inururay ko iti mano abulan. Awan anyaman na, Rudy. Ay ayatin ka unay-unay. Kitsapay lang kuma, takas takamat kanyak. Ikarik pilang, si kalaing ti babaeng ayat kita. Intun bigat, kan aging gat-inggana. Agyaman akno kasta. Sapay lang kuma, tasaan to apulos nga agbaliw ti panagayat mo kanya. Promise, pilang. Anya, addan kaayan ayat mo, kunang pilang. Un auntie, iso ni Rudy. Anya ngay magtitrabaho na. Driver ti van, auntie. Baguio Vizcaya ti pagbibiyahan na. Kasta aya. Nasaya at nga raw no addan kaayan ayat mo. Yam amum tumot kanyak tapno maamamuk mo. Bareng no adda papanak ije Vizcaya kat maranaak nga iso ti pagluganak o di discounted. Anya? Iso nga yam amum kanyak tapno makitak mo ti rupa na. Un auntie, yam amok to. Di kay madanagan, tagwapo ni Rudy. Sa anak ang mahilig iti pangit. Anya lakit din aya. Among friend, at the good news ko para ken ka. Ha? Anya dito, friend? Siguro lang ang good news, ha? Agayan ayat kamin kin ni Rudy, friend. Oh, kasta niya. Ay, nasaya at adino kasta. Good news talaga. Nakaragrag saka. Akas ladyak patyan nga iso ti kayan ayat ko ita. Nasingpot ay jay. Iso ang singsingpot ka man. Si kakit di mat, sigod mat anasing puta ka. Oho, tsak lapat yan ay tangay imbagam. Anya? Nasingpot ka ano nakaturog ka. Anyan na, kiti na ya. Anya? Pilang ti naganti kayan ayat ba? Untatang. Kanom ngay pasyar dito'y balay. Mamumimay, di kabsat ma. Inton umay alawas tatang. Ipasyar ko ni pilang dito balay. Sige. Namnamaan mi day takan ni Silya. Wan manong, husto ni tatang. Namnamaan mi kini tatang dayta Ipasyar mo nga ipasyar. Huwag ka di. Di kayo madanagan. Ta sigurado day jay. Anya, yam amunak iti amam, Rudy? Huwag bilang. Lakunada nga min hindi kabsat ko. Akayat nakakano amam mo. O sige, mabalin ka di ako yugak tigayam ko no bilang laang. Ha?
Sino gayam mo? Ni Abigail, tigayim ko abakla. Di gayam mo abakla. Ay, kawa na. Awan pa rin ko ti dayta. Lagit di kayat namat ti pumasya. Kayat na dayjay, ibagak to ken kwa na. Sige. Isigurado ma, tayong bagak ngamin katatatang, ngayon ton umay alawas. Iso amang namnama dagi jayon. Sure, Rudy. Mayatag iti dayta nga imbagang pilang. Umayak man nga rod makipasyari dyan da Rudy. Inton umay alawas ha, siguraduam nga awan papanam. Wen ka di, anya laki di na ya. Ay, nakaragrang sakak, friend. Kamuudyanan na, katyam amunak mitlaangan ni Rudy iti ama kan iti kabsat na. Eh di sana all. Iso anas kan anapintasak, kan mayat ti outfit ko no mapantayo ijay balayda. Anya? Wala, tapno mat presentable anya lakit din aya. Naimbagnal daw yo. Celia gayam tinagan ko. Manong ko ni Manong Rudy. Kasta ka di? Naimbagmat nga oras mo, ay isugayam ni Abigail, tigayam ko. Hi, Celia. Hello? Ala agtugaw kayo biit, tadanda ni maluton tilutlutuan mi kini Manong Rudy. Dito'y tayo na mamigat. Umay matla ang jay dua nga antimi inton madamdama. Kaya't da ka kanumot ang maam-am mo. Ha? Kasta ka di? Wan, ngam nagsisingpat na gijay. Di ka madanagan. Ala, mangan tayo. Ipabalayo lang ta na. Uwin, Rudy. Ay na, nagmayat laki din timangan. Nagnanamatan da ito'y tuyo, alinutom Celia. Kasta aya? Ay, nagngina day ta ato yo, iso ang nagnanamat. Ginatang ko di palengke di kalman. Ato laki di ti kanek no kastilaan. Ay na, agkamayat akit din. Nagmayat timangan ko na tumat. Ha? Pilang? Anit kong kuam? Ha? Apay? Ano tayo taramidam? At tintinidur ka magkatuyo tayo sida. Unay ka. Si kakit dimot, mangan kalataman. Ang lalaki din pilang. Kundi tinintur ka manin ako nakon. Ijay gayam roar ti ayan ti si Aryo. Wan manang, ano san yung timapan umispo ijay ruwar? Tamar aramid pa'y lang amin ti si Army dito'y unag. Kasta ka di, ala, ano saklaangan ti saan nga umisbo? Anya? Idanon ko laangan ti isbuk aging ga ijay balay mi. Amangan ngamin numapit na kanday ti shoes ko, sapay ka barbaro. What? Nangina ngamin ti pinanggatang ko daytoy, ribo. Ay, anyamot ang di kayan ayat ni Manong Rudy. Tuyo ti si daan, kundi tinidormat. Win nga rin. Nadlaw ko matla ang dayta. Bak na nga ta ti pamilyada. Siguro takas jay matistal na. Aglang-lang nga abak nang. Adon tinakasahok anangan ababak nang. Ngam san akas jet style da. At tuyo ti si daan, ngam ag tinidor. Anya, Sa bali mo ti style na dayjay apilang Sapay namangan kat na ka nga, to di kikit na. win nga rin. Ay, sapay la tabak na nga agpaiso, saan nga agim babak nang tanarigatan. Apay matakas jetim pakita, may dinawan tayo. Sika. Ha? Ay na aber,
Saan kumakas di pakpakita? Tuyo ti si daan, yung kundi tinitul kakitin. Si kakit dimot, friend. Apa kas di pakita? Tap na ibaga ti pamilya ni Rudy, ang nagtaod kay dinabak na nga pamilya, kasta ka di. Ha? Nasaysayat mo't laeng, nung ipakita ti kinapudno. Ngam ti ilimliman, wala pampamarang kabak nang, tanakababain. Inayan ito. Ay, Kasano lang, may sudan tumat ti mapanit ti balayo, nakababain na pirmi ah. anya. Saan man na panaguyaw? Ngam ikumpara man ti balay kan estado ti biyagda kata kayo. Hay, anya laki di na ya. At daman madamag ko, Manong Rudy. Ah, anya dayta? Apay, bak nang ayat ti pamilya da manang pilang. Ha? Apa na sa ludsod mo na ita ading ko? Kunak takas labak nang mag-idiimay dito balay. Di na pa'y kaya ti rumor ang mapan umisbo jay CR. Tama di na ka no mapitakan jay sapatos na. Ay, nyalaki din. Anya? Imbaga na ti kastaging ha? Katuan. Nakuna na ngamin ang makais-isbo ka no. Iso ako nak, anusan na ti mapan umisbo jay CR ijerwar. Tasaan pa'y anan pas ti CR dito unag. Sa bali mo ti sungbat na. Anya? Kuna na kanyak, nga isang but na lata kanon ti isbo na aging nga iji balayda. Ta mga numapitakan tinginginaan a sapatos na. Agasam man. Anya? Isu apa nagkunak, katbak nang da. Ay, swertim nga rod. Nukasta, manong. Apay, pudno ka day ti agwarwaras at chismis dito'y lugar tayo, pilang. Ha? Anya day tanti. Chismis manen nga. Tininidor mo ka no, tituyo idinapan kayo, ijay balay ti kayan ayat mau. Anya. Ay, si kakit dimot pilang. Apay akas jay timpakitam. Kasanon nga ay no isudamot ti umay ijay balayo. Di nakababain. Kwa. Imbagampay ka no, adi mo kayat ti mapan ag CR ijay ruwar. Tama nga numapitakan ti kabarbaro a sapatos mo. Ay, uuna yan. Agasam man. Anya. Sana nasaya at ti agpampamarang abak ng pilang. Si kaman lat nadamag ko anang tinidor iti tuyo. Ay, nakababain day tang aramid. Nang runa no isudamot ti umay, kat makita dang awanan kamot gayam. Oh, apa akas ta ti langam? Kun saan ka amatagtagare? Kwa. Adda ka di pare ko? Kwa. Pasensya ka kuman ay, idi na minsan anapanan mi ije balayo. Anya? Apay? Amok asan anasaya at tinaipakitak ijay. Nakunak ngamin iti kabsat mo, ajak kaya ti rumor amapan ijay CR, tamangan numapitakan ti syus ko. Naamiris ko ang nakababain. Anya? Kun mababainak iti impakitak idi madama tayo amang mangan. Tininidor kumutin jay tuyo nga impasango ti kabsat mo. Awan day jay, siga akit di mo. Mababainak ita, promise. Huwag kaya. Siyak mamut ipasyar mo, jay ayan nyo. Ha? Ay saan? Saan? Pangasim. Saan pa nga ita, Rudy? Anyat parikot mo. Apay akas na dilangam. Ay, parikot ko nga ro may sa kliyente. Sana nagbaybayad iti mano alawas. No anya nga tati aramidag. Sapay sana makuntak. Anya? Ay nagloko mo no asino ray ta a client? Imutang iti dakkel. Sakas ti aramidin na. Nungay padasam amapan ije balayda. Iso nga ro ti pampanunutak. Inton bigat, mapanak man. Anya nga oras ka nga ta amapan? Oray alas 10 siguro iti agsapa.
Ala, di ka madanagan, takaduan ka. Ah, sige man. Tapno da kadwa. Anya na ganti client mo, aya, friend? Pilang tinagan na, friend. Anya? Pilang tinagan na? Wen. Abay. Adam amom ngagnagan iti pilang? Ay, mabait lang. Pilang ngamin tinagan, di ka ayan-ayat ni Manong kung agraraman. Ay, amangan kit demot ni Suday ta. Kitag man ti picture na. Dahito man ni. Ay, small world at talaga. Dayta mo dyan na pan ijay balay mi at tininidor na tituyo nga impasangog kadakwada. Anya? Ay, na yan. Among ti balay da? Ay, amok. Asidag ta ni Jayanda. Sapay lang kumatanda madanon ta. Sigurado ang mas daw da jay nung makita na ka. Ha? Celia? Oh, apay amas daaw ka, ang nakakita kanya. Apay nga da ka dito eh. Friend ko nga min ni Leo. Ti kolektor itinagutangam a lending company. Ah, dito yung gahan ti balayo. Oh, kasano ngay madam? Ay na, jak mailadawan man tirik nakita. No makakatawa ang, wano maasyanak kan ka, manang pilang. Anya? Jak lang amin ekspektaran, akas ti pagpagyanam. E dinto ta idiimay ka iji balay mi, tininidor mo dito yung nga impasango kada kayo. Imbagampay, adi mo kaya tirumwar ang mapanumisbo. Taama nga numapitakan ti shoes mo. Nang pasig magayam apitak dito'y arubayan nyo. Anya? Ay, anya lakit din aya. Nagsingpat ti kabsat ko. Jak lakit ti kayat ang makaasawa iti kaskan ka. Naglaing ka nga agpamarang. Kundi tinidor ka iti toyo, ngam kastoy kayo matgayam. Kuha. Ala, agbayad kay ti utang mo. Kundi palastog ka iti shoes mo aribo ti bayad na. Ngam awan matgayam ti pagbayad mo iti utang mo. Ay, awanan. Talaga alinipat na ko ni Rudy, friend. Ha? Mas tao ka pa ilaan. Ay, una yan ti kastoy. Dayta. Adal dayta ken ka asan arumbeng at pampamarang ka abak nang. Sa di naman ti papanan ken pakadandanunam. Mawata ang pilang. Ay, marunaw akong itibain ko. Naamiris kong nagitibidot ko. Naamiris mo na. Ngam saan na may sublit sigot at alit ni Rudy ken ka. Sinayang mulaan kinakasingsing pa lalaki. Kapula ang itik kinapangas mo. Nga awan mo ti pangpangas mo. Anya laki din ngaming. Isong agbalbaliw kan, pilang. Tapno adda gunggo na dayta kundi ta panagamiris mo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Kunak man, no umay mo ipasyar ti kaayan-ayat mo dito'y balay, anak ko. Ha? Naibagam ngamin idi na minsan. Iso nga ururayag. Ala, di kay madanagan nanang. Kasaritak to ni Luisa, no kaano nga awan trabaho na. Taumay ko ipasyar dito'y balay. Tapno maam-am mo mi magkin ni tatang mo. Nanang. Sigurado ang maragsakan kayo ang makaam-am mo iti kaayat-ayat ko. Gapot ang malaksid na pintas, nasingpet kan nakagatpay. Nasaya at nukasta, anak ko. Ang mga no at dawayam ita alawas.
Oray may saal daw laan, Luisa. Ha? Apay? Kaya't da ka ngamin ama-amuda na ng kantatang. Ipasyar ka kung maigi balay mikat. Ay na, kasla mabainak. Sus, awan tirong ba nga pagbainam? Si kakit dimat. O sige, into no Friday. Awan papanak. Agbay kak tuman nga rod iti cake nga isang put ta ijay. Ayun na. Sigurado laki di magustuhan da na ng kantatang dayjay. Sige, urayin ka into no Friday morning ha. Sukunan nak ijay balay. Anya, umay ipasyar ni Oliver, di kayan ayat na dito'y balay? Wen kano lakay. Ha? Oh, apay manen akas tatilangam. Ha? Ay, siguraduan na lang ang magustuak ti kayan ayat na. Anya, Amuyo matan, yak kaya tilaad ko naktumay. anya ka din day tanga ibagbagam landaw. Ay basta, yak kaya't alaad tagbalin ang manugang ko. Mawatam! Naimbag nga oras yun, nana. Kastamot kan kabalasang ko. Naimbag man ta nakapasyar ka dito'y balay may. Ay, wan nana. Naku na ngamin ni Oliver akayat dak kano amam mo. Katawan mo trabahok ita, iso nga imanugot ak. Kasta ka day. Awan gayam nana. Adto iti cake oh. Inaramid ko para kada kayo. Ay na. Agyaman ako na ibalasan ko. Ay na, langa na pa'y laang kat nagimas a cake. Oh, adda ka mo gaya man lakay. Naimbag nga oras yo, tata. Limbang nga oras tarupap, nakalalas ka. Ay, lakay, sa dino ti papanam. Umay kabiit ah. Unay kan lakay. Apay akas jay ti impakitam iti kaayan ayat ni Oliver. Ha? Nakababain lakit di da ijay nga inaramid mo. Imbes asangwam, kan makiam-am mo ka. Angam saan mag... Yak kaya't dayjay ngagbalin na manugang. Anya ka din day tanga ibagbagam. Kaano nasingpo ni Luisa. Oho, nasingpay, no nasingpay. Yak nga rod kayat. Nagalas mo ngamin tilangana. Anya, Nagado ka mabalingar man, Oliver. Dayjay pala nga babae. Nakalalas at nyalaki din. na, Basta. naglukon. Yak kayat na dyan babae. Anyan tulang tilang nga kita anak da, no bilang lang. Di nagalas mo lang. No nagpidpido ng mga ni Oliver tinayaya. Kasla, kan adaw ijuhag. Anya, Tatang, no iti lang nga, awan kini Luisa. Ha? Gaputa saan mat ati lang nga ti pangibasaran iti ayat. Nya? Inayat ko ni Luisa, saan aga po iti lang nga na. No diket iti ugali na. Oh, patsim da ita. Tatang, Basta, jak kaya da dya alwis ang agbalin ang manugang. Ibagbagak lang tipod no. Jak magustuhan tilangana. anya? Nagadumot dita nagpipinta sa babalasang. No anya ayat ti. Kinan mo. Tatay pa lang ang babae tinarang mo. Ah, Kas kala nabisira ni ti babae. Nya lagi dinaya. Ay, kung namadlan no iso akagawapuan dahi at tatang ni Oliver. Tamasapol ka no napintas ti maasawa ti anak na. Ayun na yan. Anya ngay nga rod, katawan mo ti maikarit ko alangak. Ta sa anak mo't anapintas. Ay na. No kastan tumadlang dagbali na katugangam no bilang laang.
Ti kasayatan nga ramidam. I-break mon. Ha? Wen, man ti agayan ayat, na sayat ti ayan ayat da, no adamat ti katugangan, aman na kibyan. Sa bagay, husto kay tiday tang imbagam. I-break mon. Damo bailangan na pan kay Jai? Ngam, kakastan, tinangag mo iti ama na? Ay, awan latam mo kon. One friend. Oh, abayagas to tilangam, anak ko. Kasla kam nga grup-rupa aparikot. Apay, agda parikot mo. Parikot ko ti kayan ayat ko, tatang. Ha? Tapay. Nakiwin na suwas nga minan kanyak. Ay, nagsaya adeng ngay no kasrarak ko. Awadan ti kayan ayat mo kasla gurang. Kasla ka adaw idawaig. Anya? Nalalala, di ka naglilay anak ko. Adupay di tati babalas ang amabalin mo apagpilyan. Saan lang nga day Luis sa ti babae di tulubong. Anya laki dinaya. Anya? Apay akasta ka, lakay. Kasla maragsakan kapay ang nagwin naswas da Oliver kan ti kaayan ayat na. San akas labakit? Talaga amaragsakan na. Tanagwin na swasdan iti kayan ayat na akas lakad adaw idiwaig. Anya, Bareng makasarak ni Oliver, iti napimpintas ngam da Luisa. anya, ay unay kamutin, lakay. Kay iso ng anak ta, katay napintas kumama, abaka. Sana pangit. Tapno saan ang maakaran ti puli tayo iti pangit kunak manag. Anya, ay, awan pa'y tinasaya at nga ibagam si kalakay. Di ta ka man laangon. Nabayagan ang nag-break kami iti kaayan-ayat ko, Oliver. Ha? No kasta nga rod. Mabalin kon ti agdaton kan ka? Oo naman. Ay, mabit lang. Sigurado ka kadi nga awanen ti relasyon nyo iti sigod a kaayan-ayat mo? Awanen, Donna. Nabayagan nga awan kamin iti dayja Luisa. Saan ngamin apabor ti amak kan ko, ana? Amangan no saan apabor, kapo iti kinalaad na. Ah? Ngam no siya, masiguradok amagustuhan nak ti amam. At damat langak saan aya. Husto ka iti dayta nga imbagam, Donna. Magustuhan na ka ti amak. Gaputa na pintas ka. Agyaman naknukas na, Oliver. Tatang, at iti kayan ayat ko, ni Donna. Naimbag nga orasyon, tata. Ay, no. Oh, nagpintas kan balasan ko. Wow. Ay, no. Naimbag mga oras mo. Kumusta ang buhay? Kastilat ta, tata. Napintas latta, kas kanya. Ay, na. Ay, nasayado kasta. Ala, Oliver, anak ko. Inka nagluto, iti pangaldawon tayo. Ay, uwan, tatang. Ay, uwan, gayam. Nagsaritaan mi kini Donna, nga umiyan pailaang dito'y balay, iti sumagmamanong aldaw. Ha? Ay, kasaya. Ay, wow. Na- Awan paray ko si dayta. Dito'y pa yan nga agya, naging kayong gana ah. Ah, Wala na ko. Sa anak nga gangangaw. Oray dito'y kayong nga agyan. Awan paray ko kurak manang. Ang lalaki nila ya. Kasla nang ko itay anak ko nam analaing kagagluto. Ha? Ayun, tata. Nalaingak nga agluto. Pinikpikan ti amok aluton.
Kastaya. Untata, no kayat yung agluto ak inton rabi ta iso ti pangrabian tayo. Ay na, naglaingan ti manugang ko na ya. Alamang nga raw, taramanan tayo man ti lutom. Untata, Pag tiliwak ni Oliver iti manok inton maramdama, ta iso ti lutuam a pinikpikan inton malam balasang ko. ala, mangantayon. Ha, anak na ka ti inam. Anya klase aluto na ita. Pinikpikan, tata. Ay, ukis ti saba. Iwam dito manok. Saan mo't ana ikat do na balasang ko? Inluto makastanan. Anya lakit din aya, tata. Kano mang pidot ka iti si daam, ay kat si kamatan at imang dot-dot. Anya. Kastoy ti mayat aluto, tata. Ipabureklatan as si dudot-dot. Anya. Ay na, pangasim Oliver. Isublim na dyan doon na iti inana. Ah, Napintas ngagpaisaw. Ngam ultimo mat ngawan am muna. Ultimo agluto iti pinigpigan. Pulos adinaam mo. ay, di kay mauawatan, tatang. Kunayo iti nga awan langan ni Luisa. Iso adiyo kayat apara kanyak. Nga uray na singpet ken adu ti ammuna at trabaho. Nalaing pa'y ngagluto. Ha? Sa itaan ni do naman ang tikayan ayat ko, saan nyo man na nakayat? Kwa anak ko, basta isublim na dyan doon na iti inana. Nagalamot iti babaya kasta. Agluto iti manok. Si Dodo daw salbag ini. Anya? Saan mo nga isubli iti inana? Sa akong ti mga abugan ko na tapno pumanaw dito balay. Ang mga no pagay-bladin na di na oras data. Ay, kundi pili kan tumangameng iti agbalin a manukang mo. Anya ngay ita. Naglakad ni pagarupain. Akas dyan taramidin na iti manok may luto na. San abali tanapintas mo ni Donat. Oo na yan. Ano niya laki din na yan. Ipakan na kada ti manok akadudot salpag ini. Napintas ngagpaisaw. Mawang magtamam mo na. Ultimo agluto nga min iti itlog. Maksipay. Uray danom nga ipaburok na kat maksat ko nam kitdi Anya. Ang saan ka akong direklamo? Tay sumat ti kayat mo ang maasawa ti anak ta. Tay addalangana saan aya? Ay, namugla ko ba? Saan ko imbagbaga itikas jay kini Luisa? Nasaysaya at magayam. Ngamday ta doon na rin dyan babae. Huh? Makapahay blood. Among friend. Ang tama na nangag chismis. Ha? Anya man inday ta, friend. Kaya kano kaya nayat ni Oliver, nga niyam amuna itinaganak na, ay na. Makapalag. Taapay. Nagluto ka nung araw diti manok. Ngam sana ngayon ikatidudot na. Anya? Uy, niluto na kas gelatan. Ay na. Awan na talaga ti serbi ti kinabintas. No awan mo ti amo na. Ay, oo na yan ngay. Ay, kundi pilin tumet di ama ni Oliver idagbali na manugang na. O, anya ngay ita. Nakasarak dagat nga ro di tinalaing agluto. Oo na imatan. Inluto na latan, akadot-dot-dot. Wen, katirason na kano. San tutut-dutan ati mangan. Anya lagi tinaya. Anya?
Oliver. Si kamad gaham ti masabat ko. Kumusta? Kwa? Kastoy lata, Oliver lata. Sika nga, kumusta ka maten? Kastoy Luisa lata Nagbaliw ka maten. Ad imintas ka iti dayta aposturam. Kasta aya. Ay na, katagyaman at wan gayam. Podno ka di tinadamag ko? Ha? Anya dayta? Di maipapan iti kaayan ayat mo nagluto iti kadot-dot-dot manok. Anya? Ay na, nagpintas talaga ni Donna. Awan makunak iti kinapintas na. Ngam kaasi kamat no iso tigasat mo. Ultimo agluto, kat saan na nga mo? Ay, makapailag! Sal, bakit di kastoy abyan? Kita mampay anabartek ka kasta Oliver. Ha? Anya. Isong agbarbarta ka kastoy. Gapo, tama babainak kadagiti tao. Kan nasakit tinakam ko. Ha? No saan niyo pinang pangagan ni Luisa ide? Saan nasaktan tirik na? Saan nagiwin naswas kanya? Kad, saan anaam mo dayay adona anang ibabain kanya? Oliver, anak ko. Nalabas kayo mat kami nagsasaw. Anya nga ita. Makapungtot kayo idigin ni Dona nga awan muna. Kat isumati kaya tiyo. Gabuta ko na yung adalangana. Kwa, anak ko. Pasensya ka ko man, ha? Ala, subliam ni Luis, ano ka? Anya? Abay. Kaskarinaya. Magsaw kayo. Kasla naglagang aramidan day tang ibagbagayo. Salbab kiday. Adal day taken kalakay. Ha? Asaan arumba nga agpili-pili ka iti agbali na manukang mo. Bakit? Namiris ko. Asaan gaya marasaya at tikas dyan. Yak kaya idiniluwi sa para itanak ta. Ngam iso gayam tinasaya at tiugali na. Katuan mo, iso asaan at ilang ti pangibasaran iti ugali iti may tao. Naawatan. Bakit? Iso addan tumanan ti sumaruno akaayan-ayat ti anak ta. Pangaasim kumamatan ta saan mon tumanan nga i-judge. Ay, saanan? Bakit saanan? Promise. Saan akong agpili tagbali na manugang ta? Sa mga gapo iti kapipili. Mabaakan lang aron ti kakaiso na nga anak ta kasim at bakit? Nasaya ta napanunot mo day talakay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, ito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Inyaw, amom ka din ni itaw. Katamo ka.
Takalugaran tayo garot kat. Taga di tadaya. Sus ka mo tao. Saan aday tati kayat ko asawan? Ay kadlaw agam-gamin ati agsaw. Tapno maawata. Kastoy nay, dumngag ka na imbag. Hmm. Tumaray ka no, ag kandidato dito'y lugar tayo. Ah. Taka di ti kayat mo asawan. Inyang. Wan, inyaw. Kay, anya ngay timakunam. Awan ang yaman na inyang. Uray pagtarayan na amin na kandidatura. Awan na sakit abakran ko. Ni ay, iti day tangay bagam, kaslawan dadanagam inyaw. Nakunamaw ninyang. Awan na pulos panagamak ko. Asumango iti dayjay nga itong. Ita ang yaman na salisal. Nga agpapan iti beneg ti politika. Na, nagsao ka man ako na kaun, akas kala sigurado iti amin abanag. Ay, pudno timbaga kinyag. Tamadi pud nagtugawak akas pangamaan. Dito'y ayan tayo. Amo kung ti amin agaraw, ka nagdaldalyas at iti utak. Dagiti kalugarak. Anya laki din day tapa nagtalak mo iti bagay inyong. Kasanaw, no adomot tantiag saksakit tinakam na ka. Gapo iti kina-straight taw no daduma. Kut, amo damay. Aday tagalad ko. Keso tibang itunda kadakwada. Iti nasayaat. Ala, kat sapay la kumaangaraw, ta saan tong agkibaltang day taadda iti panunot mo inyaw. Ay, sigurado inyang. 100%. 1,070,000 ngaglaplapusanan ti agtaytayak iti unag ti banga-banga to'y utakaw. Ang laki din. Na, ay santisima ka mo tatao. Sigurado ni Kang, awanin palang duwado ti palangabak ko itong umay eleksyon. Ay, Saus, apay mo ta na sa umday ta itong. Walas tekay, walang jowamen ti stradiyak. Kagawin ti na ito, malam na malaw na yun ti palangabak ko. Ay, Saus, itong. Iti day ta pa nagis-isam mo, medyo idiwig-diwig mo pa'y, ay, amokon. Amoklatan nga damanin agtartaray amilagraw di ta utak mo. Anya lagi tinaya itang. Apay ka na ayon ka kontrabida katakitan niya managanwat ko ya. Katuan mo, nukas ta abaribar ti pa nagis-isam mo. Amuklatan, adumikar tinarugit a panagpampanunot mo itaw. Ahu! Ang lalaki itin. Di ka gagyaman. Tanong mga bakto, iti kandidatorak. Mayroon kang tumot idos-dos to. Guriyo, ayan tayo karkaradelam. Arkilag ko ma. Parang malaon na tilimasa ako at natang. Atay di balay tatay itong. Mabalin lang tamo da. Nga medyo marigatan lang. Tama nga nung natagsin launay. Numuna ta limaasa ako na yun. Naku mga ila ko ili. Ti oray medyo nalakla ka. Kadagiti tagila ko da. Ijay. Tapno. Biit. Amay boss. Na. Apay nga kasta. Ibabayo ti presyo. Tapno laang mabiit ama ibos. Wan koryo. Masapol ngamin. Ama kaurnungak iti kwarta. Nabalor sakit iti pakaisang rata na day taon kunayo. Nga iurnungan nyo tata. Wan koryo. Talagaan na balo. Iso nga inkaalainan. Di karkarateram. Taakila. Anya laki din. Saan ka ba danagan? Tauray na yun. Naktupay ti akila na.
Naglawak ka dagiti tigtignay ni itong inyaw. Apay, kasla ka di upa. Ano magnakat ag kinikinikin, akasla ag sala iti upa ganap style. Anya man ang ti sasawam inyaw. Awan lamot ti si seriuswam akasasaw. Diyan lakit din niyan. Amukmut ka ti panagpuspustura na ita. Kasla tutubo. Kan kasla feeling gentleman. Ay, saan laday ta? Sigon ka dagiti daduma akaaruba tayo. No anya ladita, ti mapanilaklako ni itong ijay ilay. Anya? What? Ano? Saan laday ta? Dabag ko pa'y nga inculateral na iti bangkaw ti papilis ti balayda. Sus! Nagmayatayin. Ano nga ron ati kwarta na ita? Hey! Pay man, tay nakantyawan, tagpainom. Ay, awan lati amukon no mapainom na ka day jay nga itaw. Wen, inyang. Alal titag. Tapno mapusipus ti lulunan na. Kat mangirwar iti bangko di papel, apaginom me. Anya? Nanaitang, apayakas la kanayon nga agkasangay ni tata itong. No agilibre di tatyangge, kat kasla kanayon nga agpadaya. Saan laday taguriya? Mangmangtad pa iti regalo kadag itinaduma ka aruba. Anya? Ay, kwa? Di kayat ko asawan. Kasla regalo mo tanadag iti soft drinks, tinapay, kas kada kapi nga iliblibre na. Kunaklakit din no sa bali a regalo ti kayat yung asawan na naitang. Amumutan ti asawak, nagsingpat. Kan, talaga ang mapagpiaran nga umili. Ne, addan sa naunag akay papananday ta na isawang yung anana. Ay, uwan. Pudno ti kinunak. Nilakay ko ti solusyon kadag iti na dumaduma aparikot dito ayan tayo. Saan akas kadag iti agdama na katugaw? Kunak tuhupay kat. Ikam-kampanyam nila kay mo nga itong nana. Numuna tamang dadaal kapay iti padam a tao. Ay saan na padang dadal ti bagbagak no daykat kinapudnaw. Isu nga ibutos mo to ni itong kuah. No saan? Ibagak asaan na kanto nga iliblibre. Naa, anya lakit din. Hala, tatay niyong. Sa balin ti mapaspasamak ni tata itong. Apay ka di guru. Ilawlawag mo man. Iti kas na kimawatak. Kano tila mo ilaklako na nakagawaan da. Agrama pa yung tititulo ti daganak insaldanan. Nakamamot iti na itaguryo. Ang mga noblager ka matin. Agkuntin ka iti awan kinapudno na. Anya lakid dinaya tata. Saan mo da? Ano sakpal tinangkadwa kin na tata itong itay itinapanan na ng isaldahan iti titulo ti dagada. Ay, sapaya. Apay, anyan ti mapaspasabak iti na jay ataw? Sigon ngamin kinitata itong kasapulan na kano ti dakkel kantidad. Adan sa masasaip ko asaan anasaya at Mala, mayam, takasaritak tuman itinalapat na jay ataw. Ang mga noon yan ti mapaspasamak ken kwa na. Kasarita ka ba ni tinalapat kalugarak nga itong? May papaniti anya kalugarak nga inyo.
Anyan na ti mapaspasamak mau. Tapay akas laylakla kumatain ti amin nasa ni Kwayo. Kastoy nay, kasapulak nga may tidakla kantidad. Naay. Apay. Anya ti pangisang ratam iti riniuriw akwata. Jesus, maibos ati sa ni Kwayo iti kastangar aramidam. Ay. Di naksuruat. Tag kasadaran talang. Ken maysa. Kalugaran klang. Saang kakapkapin alaw. Na, ay dyan lakit din na ita pa nagsasaum. Ay, sana puro ki opisyal ka dito ayan tayo. Kit mabalimbulat tal nga isawang tigaya mo. San mat nga iti na ita kapsat nga itong. Patpatigmaanan ka lang. Amo man niya inyong aramidak na ito. Saan lang para iti bagay. Nurikit para iti pagsayaatan ti kaadwan. Iso nuday tati ko nam di isaw. Yang iti maramidak. Ewan mat kit di tinasakit abakrang ko. Naa. Ay, nalabosan jar aramidon day jay nga itaon. Kasta unay ti panagpalastog na. Ken kang runaan ti amin. Ti panang padpadakas na ken ka iti panagkampanya na. Awan kano ti naaramidam kas opisyal dito'y lugar tayaw. Ayan lakit din. Apay gaya kas tati aramidan na. Kas madlasan kami ngagkalugaran. Kunak metken ka idain inyaw. At alagaan na alas tigalad day tao. Mala. Bayam latad. Partilaang na ita ti politika. Ay saan? Tauray idi pailang. Kat talaga abaribar ti panagut-utak day tao. Ay, bayamon bakit? Ta estratehiya dagiti narugit a politika o ti aramidan na. Ngam din aktupulos mata pandayay. Tanya mo ti kayat mo asawan, aber. Kas kunak nga rudain. Narugit nga estratehiya ti amuna. Idinto asyak, kinapudnaw, kinasayaan, kinabanglo, ken kinataar ti pakpakat ka. Iso asigurado, awan palso ti style ka. Ay, anya laki din dagita sasawam. Kakalugarak, nga daan iti nasayat, apan nagpuspuso, ken umno, ang kapanunutan. Agiyaman ak unay iti panagtalakyumanan tuno mo. Tay tilaksid ti adu nga umsi, uyaw ken pamadakas kanya. Uwan, dagiti kinadakas, nga ipakpakat, dagiti kinabalubal ko iti politika. Kasyapay laeng, timpatugaw yu. Ay, wala na punyaw. Tamo naman. Mala, kakalugarak ida. Saan nga umdas dagiti balikas nga agtaod ka dagiti bibig ko. Tilinaon to'y batikulang, ay pusok ko na kuma. Sumapuyo iti unang ti banga-banga to'y utak ko. Ay, inyong, anya manundag itatang tang abam. Ha? Talaga kasta, narabak ni Apo niyo. Sa bagay, nang talaga mo't nga aramidan na ti akam na. Kas mangituray ka na tayo. Ne, nimot itong day tasumungad. Naa. Ay, naman eh.
Sana rumbag na ito ngayon naraming yung kanyak na kayo kakalugaran. Masapaw ng sirak. Sigirin kay laki nila. Apay kay asigiram ida ako nam. Kapsat itong. Uy, takalpasan ang binubos ko ami kadakwada na itinagtagilakwa ka na iti sa likwame. Kapo ka na iti regalaw. Kas ka na panangilib-libre kadakwada itinaldaw. Kitsikapay latim butos na. Ay na. Lulong ko bulyaga. Kasanaw, pasig man kami na pagmadakas ka na giti kabalubal mo, di pagpagam, tatang Mga may, Kanawal mo tiyong na plataformam. salita. Kan may isa. Kaya ngigan na mo tan, agat-gatangan ti butos may, iti kasya nga nararamid daw. Taita, di ko na kan. Itong. Dirty tricks ti estratehiyam. Vote buying pay. Ay sus. Dakkel asong-song batam dayta. Itilintag. Ay na. Awanan na kita sa likwame. Kung kunam. Na makakmayawa. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ay, poya. Una yan, tikas to abiyag. Nay, apay ngay paray. Naku nagmutin na pa nagsinay, ma. Naikatag nga ro diti trabaho, pare. Anya, apay ngay. Kaslawang pa'y titalwa bulan mo iya trabaho. Ita na ikakan. Ay, adda nga mintik ka trabahwak asip-sip. Anya, sip-sip. Unay ngay, ha? Tila ipulpulong na itibos mi, pare. Iso ay nikat nakmatan. Una yan. Ang mga kidi mga pinod, dararamida makalukwan. Iso ngayon ni kada ka. Awam mo, pare tamo. Oo. Bihibak tupay dyan, parts. Kasta ayan. Kaya ala, mangsapol ka man na paray. Ado ti mabalin na pag-applyan iti trabaho. Laki day, nagagag kang agbiraw. Ay kung makabiraw ka. Oh. Manon alawas tinapalabas, manipod na ikat ka iti trabahom. Aging ka ita, kaslaawan pa'y plano nga agsapol iti panggadam. Ah, Adda ka matlatan dito'y balay anak kauldag nga agmalmalam. anya kalakit dinaya bakit? Inakto ka di mang sapol. Kano, nagtambling ti masikog? Wano no agitlog di baka? Anya? Agililad ka matan nga agmalmalam. Kunamlan no awan pinutop mo apakanam iti kastang aramid mo. Wala, husto ka din bakit? Rumwarak inton bigat. Mang sapulak iti panggadak. Ala, mangsapol ka iti panggadam, tasaya atam ti trabahom. Tapno man mo't agbayag ka, sana kasta. Manon at trabaho ti inaplayam, ngem di ka mo't agbayag. Kaya yung asawing nagsapsapol kayo ti konduktor iti bas ngay mamaniho yaw, angkal. Wow, hindi pa'y napanalawas nagsapsapulak. Ta imikat ngaminan ni Roy asigod akad kadwa. Ah, kasta aya. Ang mga nuad da amom ama irekomenda mo ko. Ay, bareng maya ni pari Malyong angkal. Awang aming trabaho na itakay. Karstaya, pakibagam to mga rugeng kwana, bareng kaya na, ha? Ay, una angkal. Mapanak di balay dahin tumalag. Bagat tingwa na. Lumwarak ko man, ngumadda ka man pare. Huwag paray. Imaya ka, taumay ka kung masaludsudan no dan na biro ka mo na trabaho. Ay, awan ba yung pare? Ay so asa na sumarsardeng tingiwat ni bakit ko. Kasla upang agmaya putak a putak. Anya! Una yun, tawa, puta ka puta, jo! Ala, ingkang karoon dyan ng kalbaw.
Agsapsapol iti konduktor iti man maniho na abas. Kastaya, anya nga minang tibas nga iman maniho na ita? Bagyo to Biskaya, paray. Inkantam no makasaritam iti nasayaat, oh. Wan mga rubaray. Nang paglakid din ta, nadamag mo agsapsapol. Ay, kiuwin. Tanapana nga minidya balay da iti kalman. Napana gimatang iti lako ti anak na atsili, awil. Kastaya, alang nga rubaray. Inakman, ijabalay da. Apay nga inikat da kay tisigod at trabahong. Inikat da kang gan. Tadda nga minti ka trabahwak asipsip. Kastaya. Dito'y kakanya ko na. Sure, anggal. Sigurado ka, akabailam ti trabaho ti konduktor. Anya laki din ay anggal. Kaslawan talakyo kanya. Kabailak man. Nasayado kasta. Kaano ka nga rudamang ruge? Di uray man itangal. Anya. Ay, una yan. Ipabigat mo mati na. Tanubigat pa iti panagbiyahe ta. Anya laki din ay. Ay kat nasaya at nakabiro kan iti trabaho, malyong. Kung bakit? Isa pang asim Tasaan ka kumamot ng aputak-aputak. Anya? Anya? Uma ako ni tingiwat mo. Tiawanan bain. Sa anak matkat nga agniwat-niwat no ammom kumamot ter aramidang. Ana, aday ta ka man ako na akong kahit. Mangrugi ako ni trabaho kintun bigat. Isa pang asim ta gusto kumamot na. Nasayaat. Say-sayaatam ti panagtrabahom kini Uncle Boy. Bareng agbayag ka kenkwana. Anya lakit din na yan. Kung ka day bakit? Titigad yun, Ana. Manungay ti bayadak. Tangay ka dandani kayo. Iso discounted ti pasayaw, Nana. Anya, dandani nga ibagbagam. Tiket ko sa wine. Senyor kayo. Iso ako nakadandani. Anya, ay nagalas mo tanday tanga ugalim si Kamalyaw. Katuan mo, Nana. Huwag mo matibagbagak. Anyan lagi din na yan. No, senyor, dandanin. Nita ulitin na. Si Kaman mo ti pangibagaak iti dandanay. No saan nga sakit tinakamawa? Saan nga sakit tinakamura na? Tasaanak pa'y mo ta, senyor. Anya, Hala, agbayad kay kiti na. May saadandani. nagalas at talaga ti ugali na dayjay Amalyaw. Ha? Apay ayan, Nana. Nagluganak iti boss iti naminsan nga aldaw. Isumot gayam ti konduktor iti iman maneho ni Buyay. Ay, wun, Nana. Isaon ti konduktor ti bas ang Bagyo Biskaya. Ibaga nakit din kanyak, adandani akanaw. Ha? Dandanay? Wan, gaputa sinyura kaun. Anya? Ay, maminsan pa'y nga ibaga na kanyak ti kasjay, talaga pagsasawa. No iso ngay nga tama ti pangibaga ak adandanay. Unay na malyong aya. Malahbayan yun, Nana. Kasaritak daw. Ibagak day taking kwana. Apay, anya maning mang mangag ko nga inaramid mo kano iti may sa pasahero as senior citizen. Ha? Adaya mo. Anya kumangay mo ti aramidag. Imbagam kano adandani. Anya lakid dinaya. Bakit mangarog? Papanan lang ay nusan adandanay. Ay, sika talaga malyong. Tilar aramidem. Uray pa'y senior citizen. Saan arumbang na ibagbagam ti kasta. Anya lakid dinaya. No sika ngay nga tamot ti pangibagaan da iti dandani. Sa anak pa'y mo ta, senyor, oh. Ay na, tasumungbat ka pa'y laang. Itultuloy mo day tanga aramid mo. Takita no saan aday tamanan ti pakaikatam iti trabaho. Kastagayam ti imbaganakan ka da di Amalyong kumaray.
Wan kumaray. Saan nga rod ang maikat iti panunot ko na ijay nga imbaga na? Anya kita dandani amapan na ibagbaga? O, na yan naman yung dayjay. Uray bakit akon katagbiagak pa'y mo't itinapao. Ibaga nakit din adandanay. Ay, marurudak ka talaga kunkwana. Ay, sakti pang ibaga na iti kasta. Makangag Pagsasawam, ay maruam mo. Nagturod amang ibaga. Adandani akkanaw. Ay, tiawanan ba'y na lalakay? Maminsan pa'y kunak tumag. Sa dino ti papanan nyo na naminda. Mapanak iti bambang. Ato nga ron titigat yun, nana. Discounted, dandani kayo matay. Nada. Dandani ngay bagbagang mo, si Kamalyaw. Kanya lakit tinaya, nana. Dandani ko na ata senior citizen kayo matay. Di dandani. Na, madin sakit dia. Ha? Oy, bakit akon ngam agbiagak pa itinapaot? Amom aya, adandani akon. Ni nana may saan namang angaw. Panagkunam, ang angaw na ita. Sika nga tamo ti pangibagak iti dandanay, nusan nga sakit tinakam mo. Ay, nagbayad kaya kiti nana. May sa dandani, tibayadan nyo. Aniya? Ay, nasayat man ta nagranata, Bella. Nana, Pangasem, tabagbagam man ti asawam. taapay? Ibagam kan kwa na, saan na nga ulitan nga ibaga kanyak, adandani akon. Anya, kaano na nga imbaga dayta? Naglugarak ngamin iti bas, idi namin san nga aldaw. Agasam man, ibaga nakit kanyakon, adandani akanaw. Ay, makapaluksaw. Ay, talaga dayjay amalyong, awan dengdenggen na. Amin samot ngamin, ababakat kan lalakay nga aglugan iti bas, kat magbaga na iti dandanay. Ay, apo aya. Ala, bayan nyo nana, kasaritak to ti asawa. Sika talaga, awan dengdenggam. Apay manin aya. Kasangsangpot ko pa'y lang. Ngam kastamanan ti bagbagam. Nagrana kami kininana minda itay ijay tersena ni Auntie Maria. Ibagbaga na nga imbagam kanukan kwa na adandani. Kay, anya ka nung ay timadi iti dayjay kat pudno man. Bakbakitan ako na. Anya? Senior citizen nga ron, di dandanay. Diyan laki din aya. Hay, jak amukan kamalyong. Iti kasta nga ibagbagam kadag iti babakit kan lalakay. Makaamu ka no tutupanda ka. Ha? Amangan mo no sikan ti dandani. Anya? Senior citizen dan, ngam saanen anasken amapan mo ibagbaga kadakwada a dandani. Dandani, tamadimot na. Panunutamot ka di ngamin, no bilang tasikan tumot ti lumakay, ta ibagakken ka a dandanikan. No saan nga agasok day tagong mo? Nagadungay bagbagam. Mabisina ko. Tingka mangisagana iti makanan. Kunak tumot ka. Ibaga na mulakan katikas itimbaga na kanyak idinagluganak iti baus. Nagmadingarod adenggan ti imbaga na kanyak. Dandani akanaw. Di mo pa'y sinipatag na kang tiyawanan bain. Bay amon Imbagak mo't kiti asawa na, abagbagkaan na day amalyaw. Inaurain ang makarana iti mangtutok kan kwa na. Sapay la kuma, barang iso ti pagnakman na. Iso amani po dita, ay dak kayatan ti aglugan iti bas. Ha? Ano saklangan ti aglugan iti ban. At least ijay, awan ti konduktor amang ibaga dandaniak. Ay wala, uray siya kumaray. Jakmatan kaya ti aglugan iti boss.
makadlawak man. Ha? Anyat madlaw yung gan. Manumutin alawas akas to'y timabas-pasamak. Kasla mabilbilang dagluglugan iti bas ngay man manehok. Ha? Kan madlaw ko apasigla nga ubing ti mayat nga aglugan. Anya? Awan matang taglugan ababakit kinlalakay. Kasla mas kay kayat damutang aglugan iti van anag ngina ti basahe ngim iti bas. Saan mo siguro ang girl? Amang ano na ira na laeng. Huh, sapay la kumaangaro, takas ta, malyong. Ay naparay. Adun dagiti senior citizen, dito'y lugar tayo nga do ti reklamo na may papangking ka, oh. Ha? Babakay kinlalakay dan. Saanin anas ka na mapamoy bagbaga, dandanida, oh. Siga, di mo pare. Iso nga ron ti makagapaw. No ape asaan dan na kayat nga aglogan iti bas, gapuking ka. Una yan. Ay na, numaamuan na ang kalboy dahi tanga raramidam iti pasahiraw. Ang mga kidi mo no iso ti pakay katam. Ay agan nagkaparay, oh. Gapo nga miniti kasta nga rami maw. Awanin ti mayangaw may aglugan. Siyempre apektado ti kita yo, ah. Ha? Iso gusto nga miinan ti dandan nga ibagbagam ka iti senior citizen. Sayang mo, no gapo lang iti dahi ta ka mawalang ka iti trabaho. Nagsingpel lang aro rin ti boss maw, oh. Ay na, iswasaan kami nga gluglugan iti bas nga iman manihom. Tanagalas mo nga ti ugali na yung konduktor mo. Nagalas mo't lang kirupa na. Ha? Agasam man, tamin ababakat kan lalakay nga glugan. Kat mapanaki din, ibagbaga dandani ka naw. Ti awanan baen a lalaki. Anya? Kasta ti bagbaga na iti pasahero? Katuwang makapainsultaw. So amadlaw mo siguro nga awanan ti senior citizen nga aglugan. Kaputa di na kaya ti ugali na. Anya? Ay una yun amal yung dayday. Sumilagaya ma. No masuk katanday di akong doktor. Iso, aglugan kami tumanan. Ngamno ita, ay kat, ano san mi pa lang ti aglugan iti van a. Ha? Naimbag ijay, tawan ti konduktor, amang ibaga kada kami, adandani kami. Ha! Isumilagayam. Nga awanan ti may aglugan dito'y bas nga imamanehok. Gapu itarabig mo. Ha? Nagkunang aming keng ka, amapan mo ibagbaga kadakwada adandalidan. Angkay, makapainsulto mo ngamin dahi tangaing ka ibagbaga, malyong. Tauray sa alumakayan. Madi mo ilang ti panagdengag ko itakas tanga ibagbagam. Kukwa, angkay, pasensya ka na. Ngamjak kayat tigas tanga ramid mo. Angkay, itad konti sweldo mo ita. Kit saan ka nagtrabaho, inton bigat. Ha! Mangsapulak laangan, iti kasukat mo! At data, saan ka nga agbayag iti amin apagtrabahwam? Amin ngamin apagtrabahwam, ket nayunam iti kalukwan. Anya nga ita? Una yun, tigas to'y bakit? Ita, agparikot ka manen iti panggadam. Tanakaungeten tibos mo ken ka. Ha? Idi pa'y lang amin nga ibagbagak ken ka asar dengam day nga ibagbagam adan dani kadag iti babaket ken lalakay. Ngam sigilat tamat. Ala, gusto na ba? Agnakam kamat siguro. Salbag ka. Anya lakit din. Bueno papagayam,
Ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.